Hayi siyabonga ukuthi mamela namhla kuvuye kusetshenziswa kodwa siyabonga bona abenelisileyo noma sekuthiwe ngo-2 o'clock babuya besingacabanga singalifica libanengi kangaka ngendlela iyona libanengi siyabongela siyathaba kakhulu lamukela abantu bemzini okokuqala-ke sizacela ukuthi abadala abasivakatsheleyo bonke sibamemileyo bakhona phakathi kwethu engathi lini icele ngapha yini eliyikuhlala balapha sizacela ukuthi kathesi singakayikhweli phambili siyenza ama-introductions sizacela ukuthi ngendlela abami ngayo khona phana ubaba ukhona uzaqalisa azisho siyaqhubeka kanti basikhathi ukuthi sixoxisane nini salibona liphilile ngicela ukulibuza liphilile ngithemba liphilile igama lami ngithemba liphuma ukhansila kawaphezulu into ngumkhansila chair limzwile badala ngufolomani wami lo ngiyambona ngasenzi ukuthi ngaceba kuye vele hayi siyabenze kuhle la siyaqhubeka salibonani badala mina nguPatson Mlilo ngingu-CEO weCouncil siyabonga mbe kwapho la ngiyobamba ibubi ngiyayibonisiwa kakhulu nguyewisana ngiyabona ivuka kakhulu ngeyivusa salibonani badala mina ibizo lami ngushingira ichimanda yimi umine manager we-Billboss Isabella Mine. kata sokhuluma hayi ngawathe sayinda ngizakhuluma phambili nje awishaya salibonani badala mina nguGilbert Maphosa ngimu-security officer we-Billboss. Salibonani mina ngu-T Banda from Billboss Holdings Isabella Mine. salibonani mina ngukhosi moyo from Isabella Mine. Salibonani badala mina ngingunobukhosi Nyilika ngingu-engineer ngisuke ebubi RDC. salibonani badala mina nguJustin Promise Nyoni ngisuka eRida ngi-area roads manager. ukuthi ngicele ukuthi ngisele umgwaqo bengireport ekhansilini ngemva kwalinjelile bese ngisiyaguqa kwabayisabhela thanda ukuthi sithi baba Chimanda lekhula lakho uphakathi kwethu uNkulunkulu alandisele inhliziyweni enhle ngoba engale kuthi ukuthi isabhela badala ngesikhathi ngisiyacela ukulungisa lapha bebengitshengisa nami ngizwisisa ngoba mbona ukuthi khangela mfowethu at the moment akula production siyaqalisela ngathi siyanga kodwa ke abadala abanyathaba ukunhlonipha kwabo ukuthi bangizwisise ikanti ke angikwazi ukuthi nami ngangigeze ngapi ngoba umgwaqo lo ule years and years uyiproblem becela ade becela uncediswa lapha laphana kodwa ke bekusehlula but mina temporary ngoba amazuke kuqhuma manje umnyaka lo isizini esiyayiqeda ukuthi sihamba khona khona lami ngizizwa ngiqina ukuthi hayi ngiyamukelekile walungisa umgwaqo wahambeka so obaba uChimanda onguye ukhokhela isabhela ngithe ngiyamphinde ukumbonga leqhula lakhe onganga ukuthi baba Chimanda ongakayi phambili mina kungihluphe njengokhansila ngisengathi zakhambize inkosikazi ngidinga intondolo imanagement yesabhela iyewosa so iyabuya bayithatha ngiyathabisa khona ukungizwisisa mbuya kini nami yabe ngithiwe ibona laba abantu ababuyile la ayisiko ukuhlakanipha kwami yibo abanika amacebo okuza kini sireporta njalo office nethu enkulu labo former council chair athi hayi mpofu ungadlali hambe sebenzela abantu yizo batata so ke hayi kuyabongeka khonokho ikanti ke labe reader abekhona apha siyababonga sidleceni kwabo ngasizafika emgwaqweni wabo siyaqoqoda office yabo abadala besicela ukuyafuza emgwaqweni lapha njengezakhamisi so umgwaqo lo ireader kakhulu singayifaki kakhulu kiyo ngoba sacina sesisenza okunye okungafanelanga
kwakuzasidonsa anti babanyona la ngizongisho watala ngicela ukutshela lokhu umgwaqo lo kwakumele ukuthi ngabe ireader ibhayile incwadi eHarare ukuthi icela imvume ukuthi ulungiswe basincedisile futhi lalo basingaqalisa ukusebenza baconfirm ukuthi sebeqedile akho sebesincedisile asibongeni batala so abantu abanje singayekela njani ukuthi lathi siguqe baba Chimanda angazi singaqukwesa phambili senginika wena ithuba. Okay, ngiyile baba Mfoko. Ngizaphinda ngilibingelele futhi salibonani badala. So ngizaqalisa ngokuxolisa umgwaqo lo sesilama-years ama-councillors nama-MPs becela ukuthi siwulungise kodwa asisakwanisanga ukuthi siwulungise. We knew very well ukuthi the road was very very bad. Lathi sijayele ukuhamba lapho siyesiganda ezinye isikhathi siyasibhoda nje sibona ukuthi lapha esigabeni kume njani so that abantu ma bebuya lesicelo